you try. Kalau ka bakmen sibun sa sisin pat bangin sa skore ka tien ka jong blay ka utray u ay ka ni sngi. Ka title jong ka ni ka khubor kalong kumno ngan yo pediang ya ka jing hikai ka Bible. Nginpet ka lesson na Nehemia ka chapter ka bapra. Ngisiam hang ni u Esra u puli ki kitab ko hukum ha upat ba. Laong hang ni ladapin puli ba upat ba baro ulaya lumlang renti hakamadan. Bat lawan lam ya ke kitab ke hukum jong Moses ba utrai ulala hukum haki Israel. Ngipet hang ni ngisiam kilalong ke wei haka mensim. Nginyepet chua ke beningkong kata ka jinglong ke wei ha umensim. Haka ni kedekot ke beningkong kalalong kum uwei ubriu ladapin puli. Laong upat ba borok kili lumlang renti haka ni kemadan. Kili long kewei, kili yang lang kewei, ban sngap ya kektin ke jungublay. Ka kitab Sam ke bangiju puli hispa lai pulai, kedekot ke beningkong haduk ke balai ke ong hakmi ke babhabat ke ba internet katno, baki para ki syong lang haka ba yesok kewei. Kamet ke jung Yesus Kristus ki yesok kewei. Kektien ngipaj hang ni ka hiar kum ko umjer u Herman. Haba ngiyang telilang kewei. Naba hang taken ong kektien ublay. Utrai u hukum ya kata ka jingkurku. Oneness in spirit. Ka jinglong kewei haka mensim. Kektien ka hiar kum ko umjer u Herman. Ngiyo jing hikai nang ni baka jing tuit na unong yalam. Lana ka jing tuit na ubay hikai kektien. Kalong kadiban long ka bajli. Kumba ka ka tuit ya kiwa. Bat kumba ka ka tuit ya kiksay. Tungin iklet no ka jing sngaw niyam. Ka jing sngaw kunhun balang. Ka culture lana ka dustur. Bat ka jing sngaw penyeper barokhat. Tungin long kum kaway ka mensim. Lani kum uwei ubriu hakaban pediang ya kektien jung ublay kamper na kano kakenhon niam ni kenhon balang kabaar ngipaj akan ka chapter ka bapra ka jinglong lakloy ban sya skor hakatugod khat ka balay laong bat kila sya skor upat ba baro kila sya hakakitab ka hukum Kiskor jongki haka hukum ke jung ublay. Kitab Sam kelnong kebenengkong ke yatu ingi. Hendrei ubah ke jing sngobha lani ke jing sngobha jongki briu. Kanong barabor ke hukum utrai. Bat haka hukum jungu uperkat lani ki perkat senyas ni. Ti ulong kemuding balatong harut ki waom. Ubat sayla uso ala ke ayam. Bat ke ay ke baule kan manbha. Ngipet u debet akasam ke bakat kendai ke dekot ke basipau open bana ha ka jingidei bat ka anjung utrai wong kilong ki bakam ikwa bane ke ksiar sisa bane sibun ke ksiar banala ki kham thiang ru bane ka ngap bat ke jingjau jong ke reu ngap nang ta ka sam basispa khat kendai ke dekot ke benengkong kong suk ki bejana he ke linti Kibayat akaan ke jung utrai. Udong roy sam chuchu ang alari kop ikaktin jume. Haka do'not. Ngila sya skor. Ngila ri. Haka do'not banginum lepop yo blay. Bat bangintip iki hukum ke jung blay. Job ula kensyaw. Ula sya skor. Ula dem diap haka ban yos ngo ikaktin jung blay. Ukam kenkor. Wat bani ke jing bam ke badon kam. Nang tang ipet chuchu. Katu kedekot kebasan lani kebandriu. U Esra ula puli. Nadu dang syai haduk sitang sengi. Ula puli nadu dang syai haduk sitang sengi. Kalau ke ai ke bakibriu. Ki syak skor bahaya ke ketin ke jungublay. Ke jingkeli kalong hatu. Ngi ai mo kata ka jing syak skor ke bakrau. Habang ngi puli. Habang ngi snap ya ke ketin ke jungublay.
Sritan berbor upentut deki babun, kenang bangin nomla ban syak skor. Kikentin jong Cornelius yo Petrus, lada pin puli ki kam ki apostol si pau ko lenong, ki bapen iya kata kajing sliang, u Cornelius ban yo sngow no marmar. Bat iya tu kentin, ban yo sngow no marmar ikaktin ublay, lengba uniw nong yalap u Petrus. Wang marmar ngalapak tin syame, meru melapoy ko Petrus. Namar kata ngidon hang ni hakmat ublay. Kenang ya kaban yo sngow. Ya ki ay baro, ya ki balo hukum ya me da utray. Haleluya. Hagat kot ka balay besaw. Ngipat yu Petrus belayang ban yalap ya ka gospel. Kaladan kari Bible ka bakrawe haying jong Cornelius. Kat hadu bau Petrus udang yalap ya kaktien. Yalap ya kaktien ublay. Umensim bakot ulahap. Hakita barok kibalayos ngo. Umensim uhap. Hakita barok kibapensya skor. Hang ni kabaar kajinglong lakloy ban sya skor. Laong mo kijanteluk kilayo ay kajing ay umensim bakot. Namar kilayos ngo. Haki bakia keren dakiway pat kitilit. Bat kipen kraw ya ublay. Ublay wongan teom mau basliang. Bat kiwa duit haka kendau ke berkiang. Ngante ya umensim. Halor usubay. Nginum yo ay na ublay. Lemdang idon kajing sliang haka do nuot jongi. Ublay ulaweng no ya kajing ringkiang. Naga do nuot jong kibriw. Day nama takadaw jisu ang suk kibatangan. Bat kibasliang ya kahok. Nabaan pendap ya ki. Kabalay ka bang isyam hakin ka chapter ka bapra. Kaday kita kajing ay buram. Kajing syapting buram. Hakatu dekat kabasan. Haba ulindo Esra upli ya ke kitab. Upait ba baro ulayang joj. Upait ba baro ulayang joj. Haba pli ya ke kitab. Kani kajing peni. Kajing buram. Ya ke ketin kajing ublay. Kapeni, ya kajing buram kibriyo wakatu kapor, haba u Esra u puli kaktin kajing ublay. Kitab Isaiah Andrew penriyo kalenong ublay uong hangni baki khamat utray kilong hakito kibakenyo hakaktin jong u. Laong kisipay kijiyang joj banshim ya ka phone call na ki officers ki jong ki kidayang joj ya ka ban jubab ya ka telefon haka kitab jong amas laong using ula kurhu uay uban om syapting utray ula kren uay uban om yutu lupa ban utray jongi unwan syan haka buram ya ka ban syaw yangi ngipet ka basaw ka bangi i haka tu dekat ke bandrio kadai kajing mani. Kajing mani. Bat u Esra ngan puli ka kumbakalong. Bat u Esra ula kurku ya utray. Syuk-syuk ko ong kipat ba baro ki ong amen. Amen. Dakabara ya laki kti. Bat kiladem ya laki kli. Bat kila mani ya utray. Hallelujah. Kesam ke basispa lai pupra. Kedekot ke baar. Hang niu nong roy samuong ngan mani dem sya ke tempel ke bakraw ke jongmi. Naba melak ben kraw ya ke ketien hak kliar ya ke kerteng baro. Melak ben kraw ya ke ketien hak kliar ya ke kerteng baro. Kesam ke balai pulai ke yetu ingi tulek kemen syat kemen aingu utrai ke nebel. Namar ke ketien utrai kalong ke badai. Kesam bersispak sab kendai ke yutu ingi ai ba ki jingiro badan buram ki jong ublay kindon na kesuntur jengi bat ka waitlam alyang serti hakakti jongki kum ki banget ko kibriu ki jong ublay tungin ya yero yu habang iyo ka jing sisa jong kaktin ke jong ublay kabasan ni syam hang ni ka jing sngutu Kedkat ke banyo bat ke bapra. Laong kilapen sngutu ia ka hukum haupait ba.
bat kila pulisai ha ke kitab ka hukum ka jung ublay. Bat kila ai ka jingmut kumta ba kila sngo tu ya ka jing puli. Ngisyam kinong ilap baki bahikai ka ktin ka jung ublay. Ki pensyai ya ka ktin ka jung ublay. Kabaar ngisyam umensim bukut ulang ubahikai. Bat kabalay ki pajba kidiban persyang ya kaban sngo tu. Haga gospel Matius arpusaw lenong kedkot kabakatsan laong uta lanejar uta ubapuli to on sngo tu. Jar ubapuli lane ubasngap to on sngo tu ekaktin kejublay. Hakikam ki apostol kat nyaw lenong kedkot kabakatway. Ngisyam hangni ka homework na kinong birya. Laong halakas ni kidayit benia ya kijing tho. Kile ya ka homework man lakas ni. Ban yit tho ban yit tu ya ka ay ka ba upol ba uban na bas kilakren. Ki copy ki page bat ki spell bat kidayit benia ya ka jing tho bakoy. Kida pensitam ban yo ya ka jing sngo tu ha ka jing im ka jongki. Kata kalong ka ay ka ba sngo tanan. Nang tangi page ha ka parsiu nong bet kat lai ka lenong jong Matius kibriu kim sngo tu haba pipuli. Haba ujisu upen pau pat uang haba unu yo sngo ikaktin ka hima bat sngo tu ya ka. Ka ay ka ba dia ubaman uwan bat urong no ya kata ya kabalabet akadonot jung u. Ni ulong uta ya ubalabet harut kalenti. Kedekot kabalay, kedekot kabaar pulay, kani kaong labet akakendau kababha, ulong ubayo sngowi kaktien. Bat ubas sngow tu ya ka, bat basayso, udah penmi sispa sya, nrupau sya, bat lai pau sya ru. Kata kalong kejing ong jong kaktien kejong ublay. Haka siti ba aru Timothy, lai kelenong kedekot kebenyo, upol hang ni uang, uto ba kisni iba khaddu wangi kibriu kibajuyo jeng hikai halakasni kaktin ublay kim jula ban poi sya ka jingtip ya ka jing sisya ka jingkeli kalong kumno ngan yo ya ka jing sngow tu kumno ngan yo ya ka jing sngow tu ngihap ban duway bat ban yai duway ban pan na ublay bangin yo ya ka jing sngow tu ya kaktin ka jung ublay. Nama kalong ka ba ban sngow tu ikaktin ka jung ublay. Unang roy sam ulay hikay lupa yung ikasam isba kat kanday. Wang penpad yung kamat jonga banga ni iya ki ba pala nagaan jomi. Kani ka di kajing ut, kajing yam jong unang roy sam. Kabang ihap yung kabanbut. Lemdang ipat ka donot, lemdang iyam nginum yo. Ya kajing penpaw nagaktin ka jung ublay. Kadukot ka ba kat kanday wang ablay wat buri yalaki hukum na nga. Wat buri ablay. Ngayam sitang senya, ngayam menmit. Ngong try wat buri. Ay kijungmut kibakan jaman sim. Nakaktiin ka jomi. Bangala ban sngow tu ya ka. Kabandriw ka bangi na kani kalenong ka bapra jong Nehemia. Kaday kata kajinglong ka balakpat. Kajinglong ka balak kedia lani ka brokenness. Jong ka doonod. Kedekot ka bakhanday ngisyam hang ni paro kipat ba kilayam. Paro kipat ba kilayam. Kani kalaban long namar kila sngow tu. Hadu kanu kila palat. Kila persya kila lepop yoblay. Kinong yalam komune maya. Westra lingdo. Unong to wat kilibi. Kibihika yupat ba. Kilahap ban stop ya kini kibriw na kabayam. Ban pensange no kini kabayam. Lesi menta ngihap ban stop ya kibriw kibarki. Kumtang ngipet kabenengkong kaktin kejung ublay kapenpaw. Kapenpaw kejinglong basisya kejinglong kaba arsap jong ubriw. Haka siti sikinong Hebrew ladabong bagaktin ublay kalong kaba im. Kaba donbor. Kaba khamnep bani ka white lam ba adlang seti bat kaba pay hadu kaba penklat ya ka jing im bat ka bensim
Ye barok ko kibriu ke jong ublay kilong lengkoit hakmat jong ublay. Kabaar kaktien kapenkuit yengi. Ujisu ke gospel Yohanes kat nyau ke lenong udwai wong tu penkentang ko pa yeki da ka jing shisha. Kaktien jome kalong ka jing shisha. Tungin sya ba kaktien kan sandur kan penkeladori ka jing im jongi kaktien. Ngimla ban sandur da kai ke jing im jongi daitang da kaktien ke jong ublay. Kabah nyau kabah ngisot na kena ke chapter kabah pra Nehemia kadai kata ka joyfulness kiladon ka jingkemen haka tu dekat kabah sipau laong ya upat ba kilat tu bam bat tu di namar kani ke sngi kalong kabah kentang hau trai limni wats ngusi namar ka jingkemen ka jong utrai kalong ka bor ya pi kajing study kababiang ya ke scripture barabor kawanra ka jingkemen ka donut kajing puli bat yai puli kawanra ka jingbang ka jing snyam kawanra ka jingkemen ni ka donut dai na mata ka daw nong roi sam ka bakat kendai wong ki hukum jong utrai ki penkemen ni ka donut jonga kilong ki bakham ikwa yaki bane ka ksiar ka banala ki news but ki newspaper ki jing tip paper ki pendap yang ida ki ki jing du jing kermen handrai ka bible ka pendap yang ida ka jing kermen ka basuk bade ka jing mi pau jong Jesus Christ ang upo labo uto yu titas ngaken mau yu evangelist bakrau jong ka pertai u Dr. Billy Graham u jubu ya kini ki kentien haka jing day bat ka jing kemen wong ngalong ubak kermen haka babahatam ngadai optimis namar ngala puli ke benta ke bakhaddu jong kektien ke jong ublay ngalong ubak kermen haka babahatam uba syukermen bat ubak kementam haka jing im ke jong namar baula puli ke jing tho bakhoi the joy of the Lord is your strength ka jing kemen jong utrai kalong ka bor yangi ngipet ujar prophet Jeremiah kalenong kabakhatsan kadakot kabakhat nriu lasyam yakiktin jong meu Nehemia o Jeremiah wong bat ngalabam yaki tikiktin jong me kilalong hanga ka jingkemen bat ka jing syat kemen ka donut jonga dai na makatakadaw jisu wong bamtang do kupu wo bri unim handai da kiktin baro kibalami no nakasintur ke jong ublay bat kata ka dega Bible khatdu khatwa ngipet hakani ka lenong ka bakhat pra hakani ka lenong ka bapra kilale ayu ka jingi ai benta kilaya sam hangni laong ba upat ba baro kilalait ban bam kilalait bandi bat ban yasam yaki benta bat ban lekmen namar kilala sengutu ya kita kiktin balapan benahaki Nehemia haba Esra haba upuli ya ke hukum ke jong ublay bat haba kile puli bon kenta bat kila hikai yaki bat kiktin jong ublay menta kila yo ya ke jing sengutu ya ke jing mud jong kiktin ke jong ublay bat kalapan kemen yaki bat kila shim ban ya bentalang kakabu kabayo sngo shibun kijing hikai na ka Bible ka ai hangi kijing ba khli yaki weipat ngimdai ban kinsyo ya usumbo handrai bandi yaki sumbo ngimdai ban kinsyo yaki kitab proverb kalnong ka bakhat wei ke yutu ingi don ubapen sapret bat unang kamroi ya ka mensiem ka bakulud an pensengaj ong kektien bat utau ba ai ya uru dai ban ai utau ba bat yo kau kibriu kintim yu handrai ke jingkur ku kan long halor ka kli ubat di ya ai ti ensa ipat tungin share leningin yasam syabaro kibriu ya kijing yalap ya kijing hikai jong kaktin ke jong ublay lengba kibriu ke jong ublay
Hakikam ki apostol riu kulenong loong baki apostol kilaminot ban IT yaladi hakajing yalap hakajing duai bat hakajing syakri kaktin kejung ublay. Bat kaktin kejung ublay kalaroy. Kaktin jong ublay kalaroy. Ayung ile akinigis ngi ki bamenta. Kajing ba kli jong kajing long jingkurku. Ban share sekiway pat ye kajing shisha jong kaktin kejung ublay. Kajing kali kalong balay ba ublay usay yu Abraham. Usay yu banlong kajing kerku yu kapartay baro. Kakubor ka bangiyo nagisyakri kajung ublay. Kiday ki kubor ki ba ublay yu ay. Hatungin bat no tang haladi. Ningin share. Ningin ay sikiway pat. Wat ki bomday ki kastan. Ngila ban ay siki. Ngila ban sam yaki. Hakasam ka bakanday busan. Kaya tu ikajing bang. Jong kajing mani, jong iyo blay. Bat kadon ka revival ka bakraw, ha kajing mani iyo blay. Handray kasam ka bakhanday punriyo, ngi bakla, bat ngim syampang. Hang nila yatu ingi bangin penbanaman lagas ngi, ya kajing perta jong u. Ya kajing aingu yu, ban yalap ya ka buram kajong ublay, ha kajay punriyo baper, ha ka pertay. Ban sam ya kaktin jong ublay. Ban pendap ya ke pertai barok kowe dagak tin ke jong ublay. Kini ki prateli kijing shisha ki bakraw ki bangisot kumno ban puli ya kaktin ke jong ublay. Kumno ban shim ya kaktin ke jong ublay. Bat aba kini ki prateli ki long do long snam hangi ngin syam shisha bangilong ki briu ki baladap dagak tin ke jong ublay. Ublay nkur kuingi. Amen.